Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «От всей души». Дорогая наша, горячо любимая мамочка Неля Кушкендеевна, поздравляем тебя с днем рождения! Ты подарила нам жизнь, счастливое детство и любовь своими теплыми руками, которые обнимали нас заботой. Ты во всем пример для нас. Ты красива и умна, энергичная и добрая. Желаем тебе всегда оставаться такой же веселой, нежной, любимой и воодушевленной. Желаем каждый миг счастья. С любовью и уважением, твои супруг, дети и родные.
yerde avay Dördürün şuktu yende çıkıp geldi Çırpılı cangız günüm avay Campı dikkat el gerezin küçür avay Çırpılı günüm avay Çığlık sesten sene söyle Arga yüzün çangılandı Aralap berem Ava Kuspak dolu çiçekleri Kücravam sene söyle Tertingen günüm bile Onlara vay Aşı dönümde geresin Avay Adaplanmaz beleklerin Sönüp durur Örüş gülü cangız günüm Avay Örpanmaz içti gönlüm Arılap durur Çırpılı günüm avay Çığlık sesten sene söyle Arga yüzüm çangılandı Aralap berem avay Kuspak dolu çiçekleri Kücravam sene söyle Dörtingen günüm bile Onlara vay Törtünen günlerde avay Törtülen şuktu yenge Çığlık gelgen Çarpılı cangız günüm avay Campı dikkat el gerezin Kücür avay Çırpılı günüm avay Çığlık sesten sene söyle Arga yüzüm çangılandı Aralap berem avay Kuspak dolu çiçekleri Kücravam sene söyle Törtingen günüm bile Onlara vay 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 Это была музыкальная программа «От всей души», где вы всегда можете подарить своим близким минуты счастья и радости.